Hai, salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Just nak share saya punya progress lah di segi career saya. Terutama di segi saya punya servis, itu servis training lah, training service. Alhamdulillah, kebelakang ini, I think sejak tahun lepas, the demand for my training service, terutamanya training untuk membangunkan dan juga melaksanakan sistem pengurusan tenaga mengikut ISO 501 dan juga mengikut guideline on energy management system Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga semakin meningkat. Jadi yang paling banyak beza ialah demand untuk another training, iaitu training untuk energy management system internal auditors. So demand untuk diservis alhamdulillah semakin menggalakkan, terutamanya semenjak tahun lepas, di mana training ni ialah training yang amat praktikal. Okay? Amat praktikal sebab dia memang saya akan cuba translate my personal experience, me and my team, dalam conducting internal audit, sistem internal audit kepada bentuk latihan. Alhamdulillah. Training itu melibatkan lebih kepada practical exercise on how to conduct a proper internal audit untuk energy management system. Kenapa demand untuk diservis dah makin bertambah? Kalau dulu, keperluan training ini hanya untuk syarikat yang mendapatkan persejilan ISO 50001. Salah satu syarat dia kena buat internal audit. Tapi bila Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga telah dikuatkuasakan, jadi memang wajib, maknanya dan untuk patuh kepada akta ni, syarikat ataupun pengguna tenaga yang terlibat mesti membuat sekurang-kurangnya setahun sekali Energy Management System Internal Audit ataupun dipanggil ENMS Internal Review, setahun sekali. So memang sudah ada requirement, wajib, no longer an option, walaupun mereka tak go for certification. Kan? So jadi alhamdulillah lah sebab saya dah buat training ni start way back from 2014 13 and 14 where I started lah modul tu. Dulu modul tu hanya untuk my clients yang engage me as the consultant untuk certification. So it's one package. Tapi selepas beberapa tahun ada some kind of demand untuk training ni dijadikan satu training yang khusus sebagai keperluan untuk penuhi syarat certification, dan sekarang memang dalam legal requirement perlu ada internal audit. Jadi alhamdulillah disebabkan itu demand untuk this training semakin meningkat. Okay. Jadi apa training ni? Training yang internal auditors training ni basically training untuk how to conduct a proper internal audit. Okay. Untuk mematuhi syarat-syarat persijilan dan juga mematuhi Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Kalau ikut ISO 501, dia kena audit, akan buat internal audit clause 4 sampai 10. Kalau guideline on energy management system Akta, daripada section 4 sampai 8. Okay, jadi saya combinekan modul ni untuk memenuhi syarat-syarat audit untuk ISO 50001 dan juga guideline on energy management system under the EECA 2024. Saya combinekan sebab keperluan dia punya hampir sama. So training agak praktikal sebab dalam training tu saya ada 2 modul. Satu training sahaja. Maksudnya saya akan beri lecture dan juga practical exercises dalam kelas. Dalam kelas saya akan bagi case study or scenario. Saya akan bagi kalau syarikat tu ada data, dia ada sistem, dia boleh bawa data dia, saya akan gunakan data dia, ataupun kalau tak ada data, saya akan gunakan sampel data saya untuk saya tunjukkan how to conduct the audit, internal audit lah, especially untuk clause 6 dan juga clause 8. Iaitu clause 6 ni fokus kepada energy review, clause 8 fokus kepada
Clause 8.1, 8.2, 8.3, operational control, design and procurement. Itu saja. Sebab untuk sistem perusahaan tenaga, audit untuk bahagian clause 6 dan 8 ni dan juga partly clause 9 amat penting dilakukan dengan betul. Kalau orang yang buat internal audit tu tak faham apa nak tengok, apa nak tanya, audit tu akan jadi kurang berkesan. Internal audit tu akan jadi kurang berkesan. Jadi Alhamdulillah itu satu modul lah. Modul di mana hanya classroom, lecture and practical exercises. Kita akan buat some kind of role play. I will show to them how to conduct the internal audit, akan tunjukkan contoh internal audit checklist. Okay? Itu satu modul. Satu modul lagi pula, modul ni mungkin jadi 2 atau 3 hari. Kita akan buat training. Okay? Bila come to the practical exercise, katalah that company sudah ada sistem. Sudah ada energy management system. Kita akan conduct a part of the practical exercise, kita akan conduct the internal audit together. Maksudnya saya akan datang as a trainer dan juga 2 or 3 of my consultants or who are qualified lead auditor ISO 50001. Kita akan tunjukkan, kita akan buat macam real audit, real internal audit. Maksudnya, participant, some of them akan jadi auditors together dengan my team, okay, yang akan guide them on how to conduct the internal audit using the prepared checklist. And some participant akan jadi auditees. So, this module is basically 2-in-1. Training dan juga conducting the internal audit itself. Okay, so at the end of the day of this training, kita akan bincang macam mana kita, how kita take notes on the findings, how kita classify the findings, and how kita agreed on the findings, how we conduct the closing meeting and so on. Macam proper internal audit. And at the end of the day, lepas habis training tu, kita akan bagi value added service, kita akan beri pula a full internal audit report yang boleh terus digunakan untuk persediaan untuk management review meeting untuk peringkat seterusnya. So itu modul kedua, modul 2-in-1, basically internal audit, internal auditors. Okay, so itulah Alhamdulillah servis ni Alhamdulillah semakin mendapat sambutan dan permintaan. Saya tak cukup trainer nak buat audit ni, Alhamdulillah. So, insyaAllah kalau siapa berminat, boleh contact my team. You can go to website lah, zaini4ee.com, and also to the phone number lah. Phone number dia 012-791-2700. Okay? 012-791-2700, ataupun email training@ zaini4ee.com. Okey, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.